Исламович. Гиннес рекорд китабына ул иң каты ыржаюы белән шул генә күрмәгән кыргыз Макс Коршнин Татарстандагы официаль чияркәсе. Каршы алыгыз. Рәзилә Yumuşakına denerime Gidiyse bitiniz Kuzigizini yumağızda Eli beli dikiz Eli beli Менә шулай җырлый кешеләрне татлы йокыга талдырам. Үзем бер кайчан да йокламыйм. Һәр чак уяу. Кешеләрнең ни сөйләгәннәрен тыңлап, ни кылганнарын карап ятам. Ләкин ишеткән күргәнемне бер кешегә дә сөйләмим. Сөйләр идем. Телем юк. Çünkü ben cansız әйбер. Cansız bulana күрә күпләрне бар дип тә белмим. Каккалап та, суккалап, дүркәләп тә, түккәләп тә итәләр. Миннән дә бәхетсез нәрсә юктыр бу дөньяда. Кыйммәтле япалар ябылган диван кровать өстендә генә кукрайып утыралар. Купшы күлмәкләрен киеп, мамык кырсакларын киереп, бүлмәгә ям биреп торалар. Көндез аларга баш терәү түгел, бармак очында тидергә ярамый. Көн буена рәхәтләнеп, кабарып ял итәләр. Ә мин мискенгә көн юк, төн юк, ал юк, ял юк. Кем ничек булдыра? Шул тиклем изә. Соң шулай әйтми. Мин бит бүтән мендәрләр кебек гадәт өйдә яшәмим. Беләсезме, кайда көн күрәм? Белмисез шул. Мин торган йортның ишеге теләсә кемгә ачылмый. Аңа юлны бик аз кеше генә белә. Миннән дә мазасыз нәрсә юктыр бу дөньяда. Ни дисәң дә, меңнәрчә туганнарым сымак гади мендәр түгелмен шул. Үземә башка аерым заттан. Шуңа күрә көн дип тормыйм, төн дип тормыйм. Мендәрлек вазифамны үтием. Сез тагы мине көне-төне кроватымнан төшмәгән берәр ата ялкауга хезмәт итә икән дип уйламагыз. Юк. Минем хуҗам бик уңган, булдыклы бәндә. Кулыннан килмәгән эше юк. Заман белән бергә атлый. Дөньяга партократлар хуҗа чагында ул Түрә-Түрәевичка шофер булып ялган иде. Ул Түрә-Түрәевич дигәннәре дибәгәне нык тотты мәгәр. Кул астында эшләүчеләрне ничегрәк битергә белде. Эш вакытында ялны да бик матур оештыра иде ул. Кала читендәге урман эчендә гаҗәеп гүзәл сарай салдыртты. Түгәрәк күл буенда урнашкан искиткеч бу архитектура һәйкәлен тыйнак кына әйтеп Сунарчы йорты дип атадылар. Түрә-Түрәевич гомерендә бер балык тотмаса да, бер куян атмаса да, сунарга чырга ярата иде. Җәлекләргә түгел, шибәр хатыннарга аукырга хәвәс булды ул. Аның тузагына берсеннән берсе дәртлерәк сулар эләгеп кенә торды. Сунарчы йортында аш-су әзерләү, мунча ягу кебек мәшәкатьләрне башкарыр өчен Түрә-Түрәевич үзенең ышанычын кешесен шоферын мөдир итеп куйды. Шофер егет мөдирлек хезмәтен бик шәп үзләштерде. Азгын хуҗасына зина кылырга уңайлы шартлар тудырды. Түрә-Түрәевич монда үзе яраткан азыктан туйганча авыз итә алды. Хәер! Картлашка күп
bu kirekmiydi. 3 türlü suy bulsa şul jitti. Munça hamir suyarka. Türe şun nefesi kıtırıp similgen melde, onun müdür şoförü Sunar şiirtuna mine degen bölek getirip koydu. Gibitten mini satıp aldı. Yok, uzakşasına tugel, hükümetlikine. Mine şundan birle karanlık pişmaktagı kravat şeklinde olayım. Türe şu kalklığı, şartlıklı uçsun için yaşlığımın yıllığın hem yumuşaklığını kızganmadım. Mamıktay kabarıp turgan tenim üstünde astaltımadı o hur kızları bilen dünya rahatım. Lakin günlerden bir günü hur kızlarını hur etti. Kırın işleri aşılgaç, türe işin selametliğin kokşav sebebi. Beni siğaz attılar, sunar şehrin yaptılar. Digiz akka tugel. Şavşu basılgaçta kabat açtılar. Onun eleke müdiri, türe işin yılgı şoförü. Hazır bunda kooperatif uyuşturup jiberdi. Kokşama Sağlık ismindeki bu kooperatif yakın tiredeki yoğun dönelerini kömeklep keyif safa kururuna eğlendi. Davalarlı kursu türe iş zamanında resept boyunca vardı. Munça hamir siyerke. Elbette bunların barısı da kooperatifga muhtaç getirdi. Kokşama Sağlık'ın hocası da klientleri da bir kanaat idi. Ama halk arasında kanaatsizlik tudu. Kişiler kooperatif kakırın qaray başlagaç, Kokşama Sağlık'ın ismi olmaşındı. Halk medisinası degen balakay предприятиега verildi. Eminim kooperatif hocam предприниматель. İş kuvar bulup gitti. Onu hazır kommersant efendi de girdiler. Lakin hocam efendiga eylengenden gine benim halim o'zgarmadi. Hamanda şu bardak tağımında bulup kaldım. Efendimnin turmuş işini ileyen sayın benim halim ağıraya vardı. Çünkü klientlerin bütün ağırlığı benim üstüme düştü. Предприятиемиz Benekey deyip atalsa da klient urusu gayet zor. Kimler gine yugalar arasında. Kooperatorlarda, kommersantlarda, türelerin de, eleki partokrat iptaşlar da, hazırki demokrat efendiler de var. Kıskası, halk medisinası bilen davalanırga deyip, halktan başka bazı da kilemunda. İsim uçada paralan, iş varlar, aşısı tulu üsteli altında, halkın nişik mol oturmuş kaşıgarı kuruna hepleşeler. Bunday 10 yıl oturuşlarda, onlar karanlık pişmaklarga daralışıp, fahişeler koyunlarını aşmalar. Uz ömrümde 50 nişaklığın aklını şahidi bulurda doğru geldi. Günlerine kirli başlarını koyup yatmadı bana. Başlarını da bulsa yarıydı. Zamanalar üzgere, hocalar almaşına, dikminimgine halim üzgermeyim. Avvalki şey izlerler. Şol yaklap qaraganda benim halim Rəsəy halkı yazmışına oxşagan. Burunga kimgine mene buldurmasın yeki yatmasın. Bizden ilişkegil izli düşer. Kızık, ne işin olayken? Elle artık yumuşak bulğanğa mı? Hayır, mena başka şey bulu mümkün de tugel. Çünkü mende yumuşaklığım bilen uzunluğu izergem sındıram. Siz bir kişiler, siz kişiler, dileseniz işleyiz. Ama benim başka şey düzenliğim kalmadı. Kirli başlar aslında izilip yada uzumda kirlilerim bittim labasa. Tuzanlarımı kalıp, kirlerimini koyup alırga gerek. Rahmet.